Kina aku galece. Jamaah yang rahmati dan berakal semua. Alhamdulillah. Jadi ibu agaya ki untuk menyenangkan perasaan suami yang penting tidak memperlihatkan aurat dan jangan berlebih-lebihan. Kau nak boji nak nak minta makun dalam bulu mata baru sudah tongkang pakai. Nak boji warna pink kamu mu silver ungu bapak ada murid guru kue pakai. Pakai dari mereka kan. Kau nak boji lakai mu. Kamu salah paham. Si buto ye jamaah yang Ramadan Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu Pandruluna, boti buranewe. Teristimewa Alena Anaki, dua ibu tim paru bersama kedua orang tua dan keluarga yang insya Allah kita semuanya sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, syukur maraja kilori sesi arajana kung Allah Ta'ala nato pada engka madapu-dapungan matampa baraka manginri pamase madarari ilinawa mamuare yasan-yasan na baraka na pabutingat tayo asewe na angkat tali malaba masan ramasama na de gaga masangadi na saliwangan to maparintata na si ruju-ruju ko to masisompulono na si bakariyo ananae na tuyulalag kalolo campengae na tabuka para kusan na sinin na anak darewe lalabaruga na tuyulalag jaman-jaman na yaro kalolo na runtutuyo dona makutoro pemang na malikmana janda marakiti-kiti na ibarat reti mampali riduda cakindi-kindi amin ya rabbal alamin. Tandri aluwe masalawat na mapasalama lori alimalabina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang mancaja kacur lori maneng atau bersalama relino mati risur monrina fangallahu ta'ala. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati dan saya muliakan, teristimewa Lena do pajajiana boti makun reye melo dampengan nariko cinampung mama bicara mengingat waktu sholat duhur dan selesai sholat duhur masih ada acara kami di Jalan Bilang. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati dan saya muliakan, alhamdulillah idikna boti makun reye yaitu koto malakai. Jadi ini langsung saja ya karena waktu, tidak usah saya makalu-kalu. Idina boti makun reye mapa mulai ya sewe pajan itu na mancaji anak-anak pajatoni mancaji anak darah. Agan narobale tugas ta idi makun re koto malakai. Pertama na aceri lakai tak ikut sama suami. Konoliki eko deh noliki aja mace, pak makar itu matu kacucu itu ye. Nah itu satu. Jadi acer wina lakaimu satu. Yang kedua, yari di boti buranewi ko mace yaitu beneta iposisikan nyaleta makar yari ya manca di pemimpin na. Arijalu kawamun ala nisa, laki-laki adalah pemimpin terhadap wanita. Ya sangat pemimpin membimbing, menasehati, mengarahkan, melayani, mengayomi. Sarakama uhede marpe lori hung Allah Ta'ala. Pada iko malu binega makuto waro wija-wijamu narima ko ananaro boti buranewe terutama yari di boti burane fagur beneta beko cara nawati fede marpe lori hung Allah Ta'ala. Hindari ro beko sarakama ide na bodi mabe fede mabe la boli ku hung Allah Ta'ala yaitu beneta. Yang kedua yari di boti buranewe ngarang yaitu kotolakai na nafkahilah istri lahir dan batin. Aja mo makadina ko binemu kaya ro kotolo mapalong. Cuma engka tu itu nalalengi talawa dale tega bansana satu makunre matang moto. Tete 10 bile na pamoto apa tu 5 tinro tutum ye makunre ye moto si toli HP mani bawa dia kan di sejama. Namo ja bisa-bisa penne deto ni senga bisa panewe. Namo ma pengaja bale deto ni sengi. Kalau iman relake na kadang kama gaji na lake ku tarna pesan oleh mataru mana kaja tuli online tutu mana pakasi bareng ngarami ko makun de lori mengalatana ia tu lake ye de tu na tuli mawata tutu de na tuli madi situ tutu nang kamana ngapalana tu tabayangka yeri di makun de kali boti makun de ye yer nabita ura mapisang anak-anak ko nabita yer mati maka de mati mana padang le malabi nabita. Wading kami kasi tasura man itu tasay dinali mali nga budak.
Sarat kami nang kawadi bati-batingi jama-jama bola aku boleh mana sabali mamanya he. Anda sarasang egana jama-jama aku boleh mi. Nah makanya nabita nigi makunrai anakku Fatima. Nigi makunrai turun paling pusat na. Pusarang yang relakain na. Ya tu turun pusat na labo makunrai macam walawai. Boleh dibaca lana binaraka sepanjang tu hasta. Agar nyama pa yaridi makunrai itu ko turun paling pusat sibuki murusui andrena inungan na lakai ta. Mabusa-busa yaro kalevai manasu sanno batte baleve sanno to yar micewe ko maka pokoknya perjuangan yang sungguh luar biasa yari di makunre kali boti makunre aparaka kan nero mancanyi walau boleh rupacalan na pinaraka yero koto hilas aja manoko-noko mega makunre mapangajabali manoko-toy masa malalana manoko-toy manasu manoko-toy mangida manoko-toy ya mato nasa manasu ya to mangida ya to matampu mana sedih ko matampu makaro di lumah tampu contoh jamaah rahmat dan mulia kalau Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa korna? Jadi istatole tay di boti bura makara temma dumpu da burna makun raya nariko tani di urane be pende dua di riba dumpu. Potongan naga yari di boti bura aju mareka na. Aju mareke kato tu burane mau dung. Teka bansana burane mau dung ale naga presa kulkas. Nah iya kakak ale naga presa ba bersengi. Ale na pokoknya ale aja maka tani mana nga aga dui maga lobi lo masai benena napa panala misal contoh deh situasi apa ke wala dia menurut 10 tongka jamaah yang Ramadan berakala Subhanahu wa taala. Jadi agar jadi yari di boti bulan mana ya rongkong ka aja mau do aja mau makara magi na 5 mani bale cakalang magi na pake main na pake awe dapat diki mapakoro riandre kedi makunrai tan riandre kedi burane agaro iya ko makunrai makadi timun nam itu dena si taru atina tapi ko burane makadi tongan tu memang asal burane makadi tongan tega bangsana ite sedangkan atu badena kadika ko nakade anak aja mandar gola lo gasa ko de tongan tu mandar gola anak tapi iya sange makunrai indo laba ilakaina Pak ning kali arona nano ko anak na ko bapak na ro makale labong indo mena ke golo-golo mandre na ayo badai bapak mo agaro koro si divino si kalica ni ro contoh na ro jamaah rahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala jadi aja lalu makan di boti buranebe maka naman ka yari di burane sedangkan atau kalol atau mabu mapalo pak depu mulia ta pak tolo toha makunda maca du patu boleh panguju tolo macam-macam itu mati contoh tol runtuh tuh makundra ya orang kasih beda itangai beda masumangai ya si istri yang soleha hanya istri yang soleha bisa dijadikan teman dalam tiap kesusahan selalu jadi hiburan istri yang soleha tapi istri salah salangnya beda itangai beda dega kaje nyamang macam tu di mata musuh tutu maka rasi mulai jadi ta musuh nah dapat di moyo bubar tu mengisi-ngisi anu tu mata musuh kotona masabung misalnya contoh jangan contoh nah dia lagi kagak semangat tu mah nah bapak ibu yang rahmat bila kalau Allah Subhanahu wa taala jadi nak kong kabuliamu langin na binemi bila kong kalau mau kata nito kata si kata kaya sa suami istri angka sila mo lang ito matuamu si pakataw ko na asirani kagalitas kuno ilay hawa jala bay na kumawala tawarang on rumapaso kinani manya pero wala marap pero di bunga taala termasuk mani bari itu kijampang imana tumato ko to bura malake bura mabin aja balagi baru tomato maku to aja musilelenga mana itu mu salah satu bator to lima sarang anak tomato kalau tomato makalale si bani ro tomato makasisa tapi ro si bani makalale makanya musilelenga mana itu dena wading mana itu pertama na boja ba orto fortuner cantik glowing tapi mana itu kada na cacar sama cowok bola na sabung nama sengari ya tuh sabung naman lah tuh ki Malaysia yiseto maka ya mana ro contoh miye jamaah ra barja enggak dapat madarimo tuh itu mana itu mucaca yang matu tuh marubak ko awe yari di matuewe itaro nga mani baseng orang alewe ko man itu nang kapiara-piara ki betul
Dena na wadi malada mo bikiri ki warampara makare na kose matu warampara ku magawe talinga ko machuano. Tegi lalo yarotan ako manyana apo mo. Masaki iya ko majago ko manay tumo na larimana made manay tumo. Sara cede ko malasa ko na talibong ibami doktor ahli makadolo mo jampangi. Ano, lo mo jampangi ko de nagasan na matababani ICU. Maga binana selesai. Misal na contoh tapi namo maga tu jana man itu deka kamal paruma pa kuro. Mabay mo yan rahmati dan dimulakar subhanahu wa ta'ala jalan na makadi. Pada iko masiba aja mutulo si salah-salah. Aja kaya sa sisa-isa nga pada di masiba. Sampai ko. Namakana bita kulo kumalo mo dale mo bakasinya si sorpungan mo badamu rupa tau. Narupa tau itu ibamu. Kung kaiba makakela tormato makakela ro. Aja na kasiyasa to makakela deka malampi. Lo mau manyamangin salah saino, aja na kasi. Asalan ka to makakela salah saiko. Tangang kabate lona. Ngoari mulana kella ritangana saburi bala capa na. Jamaah yang rahmati dan dimulakan subhanahu wa ta'ala. Kedua buat tiburannya aja majaparu ke benemu. Aja mentoli gasai makada-kada benemu. Si sabawai solanya tina beresi sabu dosana la bulakai. Agala samu tolo makosaraki benemu. Agala samu tolo padiri atina benemu. Agala samu tolo salingku. Angka kepada makunda pada na beneta. Suke memang kalian ikuti mau belajar untuk ligora. Jamaah mereka subhanahu wa ta'ala. Wala kadange. Memang aga alasata nalo icaca ya beneta. Syukur kong kana benemu angka mato taulong ka benena ne wasi raga-raga na kidebe gaga. Syukur ki. Memang angka kamu sedih pada makundai tabarja ngadampeng. Rela mengorbankan kehormatannya demi angka wahai sang suami. Matampu kabito kasera to kabe. Kabe membuana operasi. Ini salah paham. Si buto ye jamaah Ramadan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya halihi sabay-bay di antar kala yang baik ahlanya terhadap istrinya. Asala atina na benemu musolani, namo jama-jama ngagamu jama deto nule matuju. Tang asa biasa yang kaling ulama ta maperengara makara asal makundaya na masumpah kalau na boleh mapada di neraka ya tu. Emang tapi makunda deto kan syukur na itu ujang itu koto lo masumpah tutu. Pakato makundai sinalo tatakapo manan natoy. Mandreki manan natoy. Matinroki manan natoy. Apa untuk sunga tu laki mo kotoy mo bakotoy modele na. Aja mo cawan na iko na kanah jamaah yang rahmat dan Allah subhanahu wa ta'ala. Tobakon. Aja mo tersinggung je jamaah yang rahmat. Bapak Ibu yang rahmat dan Allah subhanahu wa ta'ala. Terakhir sama cawe ni beli, cawe ni. Lo ni batawe. Jadi selesai saya cara apa Bu, saya langsung pulang karena mata aja tuh kasih selesai sholat duhur di sana. Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kotor memang na ini boti makun raye. Kamana misalnya panenna ka matuamu contoh mi contoh. Panenna ka matuamu aja na mutapalari made. Aja mutapalari. Apeja ko to kopolo alemma ko to kumaroto yuku panu makado de topolo mu. Dega ka to na nyamangnya to jonga ngati na. Dega ka madece to matojo ati. Jana iya ko panenna ka ngina matuamu aja mutapalari made. Panai si pamadece la kayo makara sayang. Yaro mama simula jadi ke mana? Contoh ya tu daki si buto jamaah yang Ramadan Allah subhanahu wa ta'ala ya mau buang iya si mewai kok jamaah yang Ramadan Allah subhanahu wa ta'ala agar aja mau dapat lari mede ko banana ko matu aja pakai sistem bertahan pala ya tu sabar aja nak kasih tangan ke batu inna Allah ma sabirin ya Allah ta'ala si bawa to sabar pala ya tu sabar aja nak kasih ya ko matu mabaca cer matu amu sabar abano tenan no umur usia no matu ai oh itu pula talu tahu ai paling lama ni talu tahu to lima cahaya tu sabar amu ko dan akan nasi di periode pemilihan bupati jamaah yang rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala contoh boti makun raya ko macego ko lakemu nak satu hakku daud alal mar'ati aja subhana lakemu ko melo lakemu residi alal laloi wadi mama nolaki kalau dalam keadaan macarewa atau dalam keadaan nifas kalau selo pula masa sama nasu na melo lade lakekero alamnya aja mau bali para bali makare mata ko saya silakan buka sendiri tutup sendiri ya mengatasi masalah tanpa masalah menyelesaikan masalah solusinya di pegadaian jamaah yang aja mata pegadaian lakemu jamaah yang rahmati dan dimulakan Allah subhanahu wa ta'ala
Itu satu. Memang Pak, ya tu boleh makun raya pura tu narampe guru ta maka dia boleh makun raya. Ya kolena bunga-bunga merah kena pada decena satu kali haji dan umrah. Agar tanpa mata wabe langsung mak bau. Jamaah yang rahmat dan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Yang kedua, Allah tajar wirausahu. Ajalala musale kamarana lakai mukong kawin matiin ro kolebo na kasoro. Aja mah protes ang kamo sambungan na huruki dan mulai sambung-sambung mana tuh. Kaji ikoto na jamaah ikoto holo mangatoro. Kali ngabawa ni jabatan nanti kom pajaki. Memang iya. Aja na mangatoro. Boyawa. Ya abu ya de ulo munabe iya. De ulo munabe. Ang kabale malanga alhamdulillah. Ko de gaga ucarita tutu ko. Aja na. De ulo munabe. Jamaah yang dramatis. Pokoknya jangan ada dusta di antara kita. Iya toh? Kalau lu sayang gue, jangan kecewakan gue. Jamaah yang rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu lalu ia kelari-lari. Yang ketiga wa antuti amrahu. Pakai apa yang agak keminan boji lakemu. Agaya ko, mempercantik diri untuk menyenangkan perasaan suami boleh selama tidak menyalahi peraturan syariat agama Islam. Kina aku gelece jamaah yang rahmati alhamdulillah. Jadi ibu agaya ki untuk menyenangkan perasaan suami yang penting tidak memperlihatkan aurat dan jangan berlebih-lebihan. Kau nak boji nak kena minta makun dalam bulu mata baru sudah tongkang bakai. Nak boji warna pink kamu mu silver ungu bapak ada murid guru kue bakai bakai dan mereka. Kau nak boji lakai mu kita cuma aja minta tali lewat. Aja tali waliwa bangsane riko nenek ni aja namu keluan nimu aba emek harang hukum keluan ningi aja lalu ku ampusa kualikum nara jaga diri dan keluar dari sana neraka nenek ni keluan nina lo ko je maga nama cuano na nama maga na rupa toko lah kemu maka da isan nataye contoh jamaah yang rahmat dan nulakar subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Anda menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Salat 5 waktu nabaiki ketuna do pajajamu bekasih majam panah tanah warampara turana taja. Terima kasih atas segala perhatian. Dan saya mohon maaf setelah ini saya langsung pulang karena kakak selesai salat duhur langsung acara di sana. Mari kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inni lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat ala ya'min wal amat innaka samiyun qaribun mujibud dawa ya qadal hajat. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin barakatil Fatihah. Iya karena berdoa ya karena alhamdulillah. Tadampai kakong kadaku tapasala iari kana fatasek ke ati maranita atau tunga kuriolo ala biratama na urapa meme to kasale ku galongkong namun ni galongkong nga nari ko tumapandre majata kimite kawat di muaturi ala pa boso na madisito malasaywe tanaw hodo bosi kalolo na limpa anak dara na malima na jandaywe ni barapa ko papotoywe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.